Wow, and William to point in coconut case a cow, the Tringata Lucay and Waipokan and Pohnpei. Then we could put Toro or Kariasak to our Wasan, we could put and Legisalture pay Labalap Colonia. Ranwat Niasil, July, Riasak Riao, Parent Counter Riagat Riasak Uno. Ranwat we are ran Kawana when we could put Toro. Talenka and Katla Montai, Tagan Katian and Lolo, Michael Pray William Taitio. Kita rin one paron net and kakulian kay tiyo yan lolo and tumataw yan. Kalanan kami speaker angin kelap kel pure gano sa karen ilap main court samat kaun lapalat yit sapel mar son papakan ong nang sapel mar pinin koko sa nutrition monad pan patoyan na ating aluya lang naman ranwat sa men sagarayo tiyan atong al sakaran kapem sakar mesik o pagi kawaso kaway din sapel mar ng saraw menem kamaran menem kaway kuan kamaran ikit o kaway tin ikit sa promo na natpan iuya lamalam naman siya ng dami o kupurmen pa ita kay tinatangal o mararan lengan lawang na sarawila niya pan patpato o iriagan mo sa pankati o tama pan pa ita yayi kupur nilimeta yung iroka pa ita partiyo sa karataan naman nilang kata yaniro at ang alfanto sa mga excuse Kailangan din Honorable Senator kan Melel one baron to Senator Net pwede lolo tayo kakakatla mo tayo o ibahan po na si Chief Clerk o roll call. Senator Aston Afram. Hello. Senator Ituo Apis Jr. Senator Isaac Artui. hey Senator Ricky Carl. imay Senator Soinster A. Etkar. Senator Wilfred H. Etman. Senator Phil E. Edward. Senator Stephen A. Edwin. Senator Patrico L. Irene. Senator Aurelio P. Joab. Senator Alfred San Latorre. Senator Kenny L. Lepen. Senator Edgar W. Licanet. Senator Tenti Sessual Louis. Senator Benjamin H. Liput. Senator Mikari Miguel. Padamat main Kasililia Chief Clerk. Senator Selton Chi Net. yet ngay may Senator Nelbert A. Perez. hey Senator Dionisio E. Simon. Senator Mitaro I. Simina. Senator Francisco Simram. Maing Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan Chief Chancellor magtayo sa bulman ko quorum tayo kakatla na sa matayo ya kupur mau malatang kupur pengulian tayo tiyo ya sa karataan kapung Melel sa karan misik ko kapung lab pang kupuran na nilab sa karan kay boni o wawlab pang kupuran na raksoko wawlab pang kupuran ni soko maun ko sa bulmalikan ko nan kay nanalang ko na ang kanyay ko waw tororo labalap kay tipalian tiyak momocho government national state local Waun ke Kabinan Pohnpei, Honorable Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Movik, Siyong Kupong Labalab, Honorable Nelson Joseph, o yang amu Siyong Kupong Kankoros. Pasaksa Trading Wow o Vice Speaker Abram, Floor Leader Latore, o Honorable Senator Kankoros.
Paun kia ko siyang balikin lang sa amorokan, aloy sokan, sirisokan. So masakan lang way, mauyaw liyabe, nan kalarut. Dan Pohnpei chorus, may patang tayo nan chamber, nan kalal, maslikin kalal. Record, o iktay liyaw pa na nan uya, purwat, o iban por, chor, perantat, o sabal matay, floor leader, laton. Ang kalawag, kainan na sabal matay, uya kupuran. Ano po speaker om kupuray tungal kapung ang kapatong kupurakan koros kapung tutan ko kupur mau kupur sebakon ko makai pai Allah yang sana mau ranut speaker ay tungal cakaran kay benuwa mele lang kapatong sabon mo misan sa lernin lang tang puran ran so penji ko Pohnpei binong kilapalabakan koros nan palian humotso tungalang ko wawang lang kusukus samuro ko koros speaker ay tungalwa mera langgap wongkin kami wongki vice speaker wongki honorable senator kang koros mera binong wongki lang aloyso serviso so mas lang kanat lang ngoy kang koros speaker ben patron kami mera wongki ray labalabakan koros na papali executive branch o judiciary branch pilman wongki ray labalabakan mapali national government Ilmuwan local government. Ilmuwan patong kami ngayon kiray ng Pohnpei chorus, patpato Pohnpei, yung maslikin Pohnpei. Tungalwa, meron lang kakuwang kisawin ng mga istapan, may patong kay rangot. Speaker mo sa karo, burmawan niya tayo lang kak. Pati yung imasa ni channel, namin nakupur, may bang yaw mo rin rangot. Magpakaryo man. Riyaman. Tang salam mga kamagitan floor leader, chorus mo chung kamagito, masa ni Yay. O mana sini so kamagut paitar niya masa ng journal floor leader. Kamu Kalangan speaker ay tungalwa ang tutuwa ito bang purakan speaker min sa karo kupurmaw niya tayo langgap. Rup sabal matay kalantar katiyan po no terap tutay standing come to report. Kariyaman. Chan salam mga kawagitan floor leader tayo ang katiyang ban order of the day yay standing come to report. Pagkiyam yay standing come to report ban po na sa chief clerk. Standing come to report number Siluku Alisa Kriyaw Line Reza Kwano Mepit floor motion relating to Kalambuik Sang Sapul Committee on Environment and Climate Relations and Resources and Development. Chancel nituan chief watakata title and report ban po na sa committee kapatapatan environment o R&D. Chairman Ardui. Alangan ko pa man sa speaker. Muna ibang pachoyanan. Report wa chaimin. Pachen sa bulong sakratan wa machiyangan nilang. Kailan nan maluwat ay sakratan wa gun komoy. Melelwang ko vice floor o yung honorable members kan koros kay dilapalap kan koros ibil minwaon giray lakan na pepeyan kachain mensang kapran wa may Mr. Speaker imin patuan tata kamti ka pachapach melel committee environment o resource and development o sa karon malwat kay lang kataropo standing committee report ng Silubuki wali sa Kriyaw Lepinial Reza Kwano o sa Bulmantita. Chancel ang mga kawagitan Chairman Ardui para sa notong kamagito masa ni Yay. Huwag masa ni Show pag kamagito po itak sa bangkat siyanan masa ni Bo. Kumay ko po rin po rin si mga Chairman Ardui. Kailangan ng kuproman, Mr. Speaker. Standing committee report watch, yung may tandang floor motion na sansal, may yung kalanpuik te, naralat, may yung kasamintan kalanpuik ka, pwede report watch ay inanan masul, may Mr. Speaker, sansal mamiya pilatach man na, imintata, nailal committee kapachapach, environment o R&D o yata motion yung kailang kapantela mo rin, session ng ranwat po yung kak niyang suma o karos yung kak yang kataro po nelel attachment kan na pati ngayon at Chancel ang mga kawagitan Chairman Ardui standing up the report Silubuki sa Kriyaw Tablinarya sa Kwano and kapantala masa nabe nane uya kupur moron ranwat
Chorus and supplement dia sumau and watak melel report to attachment. Chorus mau tung komaguto masani ay uang masani show komagut paitar Privilege my Mr. Speaker. kami Senator Carl Langan Mr. Speaker. Unay ban pato akong kupurubin pa din sa umasin ng custom sa karen kapang gawin wow na pato nindan. Itong alwala pang kupurubin wang kumalil Vice Speaker, wang floor leader. Itong alwala turo bang kupurubin sa nalay mo Chairman Edgar, Dukon Kuchar, Senator Michael, Nasa Puafik, Senator Edwin. Ana Pastokes, Chairman Artuyo, itong alwa bang kupurubin Honorable Senator Concoros. Wang kamatay staff kan o irail kan no ulian to executive na sa matay kasi naman isang rawat. Mr. Speaker, kapag kita mamaya ang reporto kami man uyaki ay privilege po kaya may yang ang Senator kanan kataro po report mamaya kailan bil ko kubura po kita tatak mga palikalampi magmakit nan local government ka no tangan win madalinim miya ko sanad and win madalinim mga palikalampi pero kupurotan miya sa magtayban mamasa ni iramepit tapos panggalampuit sama tayo tatawag sa panon ang atilaw sera tatatawagkan may apuapanan sama tayo local government may EPA bilikan patpatang layrawad may manuyaki itong privilege may Mr. Speaker kalangan Senator Carl Kawait nan masinaben ira kasambal na sansaler medyo masinaben iro masular ibangan po na sa kamagut challenge rutong ito masinaben Kawait o sabulman kita nituan kamagut miya ang kapandala koros mautung kamaguto masaniyay uong masanicho kamagut paitar o tayo rutong ito masinaben iraw kasambalwo o kapandalar o ewiya kupur morananot. Sila standing come to report, standing come to report, eban po na sa floor leader. Langan Speaker ay tumawa sa bayan tutuwa sa bank katuwat. Speaker may isa karak kupurmao niya sa ilang ka. Rup sa balmatay kalandar katiyan buwan ay tanman pa isak siluy unfinished business. Diyan sila mga kawait memiye, wag miya utukan komaguto, iman patrawan sa ilang katiyan po ng basic siluy unfinished business. Tayo katiyan po unfinished business, so daan po na sa chief. Legislature Bill Number Silipkuria sa Kualulang Reza Climao, Legislature Prop 1, a bill for an act amending Section 10-118 of Title 42 of the Pohnpei Code relating to land in Balacar, Sakos for diplomatic mission offices and a light industrial park, commercial area, and for other purposes. Ang pariyaw o pansaklang watawat. Diyan sila mga Nituan chief wata kata title kamutan ko sunat wat challenge ka katiyan ang masinabi itan po na si chairman and sab Yanindang Puradanan mo wat is wangkin komu wangkin size wangkin floor wangkin lugan lang cho wangkin lugan kuchor wangkin nangkapoy atong wangkin yang ay senator kan chorus sama tayo staff kan o tayo chorus may jamuri ini cakaring tayo jalan kakan kat kita kamuatan kusunat sila bagi resik walau dan resik limau o katisaman kita. Diyan sila mga kamagut sa chairman karos mo itong kamaguto masaniyay uwang masanisyo kamagut paitar biya masanabi Alangan minta doon siya kare kat-kat. Maling ko pare ba sa kan yung kakewang ubisisa po rel ko mel to ya national government. Sedang katare terserio yung kaktuban na karo-karo mga men bagi kita dalam formal
Tay sa paler nan sebelum tay uya kupuro mona tay komaltik tay kat kenan mas na pen kamutan ko sunet silup kuriya sa kwalu leb ni ariya sa lima LT1 miya mas na be chairman and shop Pining committee job o kaparetong kit nasyang ko na duwan. Nasyang kakan yung ren external affairs in national government o office job. Chan salang mo kamagut mamiya koros mo utung kamaguto masa ni ay uang masa ni so kamagut paita miya masa na be Masyodre asansal ni tuan kawait sang chairman bagi rangkak sabulman ki ansyu mau tuang national government. Masyalar koros mau tung kamaguto masa ni ay uang masa ni so kamaguto try retung tiar masa ni waleta kamaguto kamutan ko sunnet silup kuriya sa kwalu le penyari sa klimaw diwan kapurpur langay sabulman tay kamitian siya. Masyalar Bill ban unfinished business ay ban po na siya chief floor leader. Kailangan speaker ay tumalwa ang tutuwa tabang prakan speaker may sakara kuprumao mo tayo langgak. Rob sabay matay kalantar katiyan po na itam ng paysak tayo yung bill kalantar. Tan siya ng mga kawait na miya tayo katkatsyar tan bill kalantar ay ban po na siya chief. Legislature Bill number Tabko ni Saktuaw Lang Raisak Wano. A bill for an act creating a new chapter entitled 36 of the Pohnpei Code entitled One Stop Clearinghouse and for other purposes, Lukayawan Watawat. Dalang kakatyan ang masinabay ban po na siya floor leader. Kailangan speaker ay tumalwa ang tutuwa tabang prakan speaker may sakara kuprumao mo tayo langgak. Katiyan yung masa ni kamutan ko sunod ng tapo ng saktuwa na balyari sa kuno sa punman kita. Chan siya lang mga kawait ng floor pwede miya utupan kamaguto koros mo utung kamaguto masa ni ay uwang masa ni siyo pwede kamaguto pwede taktabang katiyan ang masa na be o kumakupurin po na siya introducer and kamutan ko sunod yay chairman and JN ko Senator Perez. Kailangan kamu speaker, wana ikan patroy man patang kamu alkan mercenger yai transferatan kabung wow, ban kupuran sama tak buat tapalap. Wan kamu speaker, wan ke vice, wan ke floor, wan ke three honorable members chorus. Pal kapatang relkan bayang kejail dan kalir ranut. Speaker Niaralap kamadang kusenit wot evan chawase kachukala sawewo miye ogdan so gitan so wot ni paligan bakin kamanala permit kayun karasabe EPA kamanala te permitin landfill aray tular irail we landfill and public land aban ireti sawan sawewot one stop ban chose irail applicant kan the permittee kan obil chose contractor kan boron ka wewe ki sangi chabiyo imsaglan torogan o kilang Irail gan kusunod rosa boran ka kamanala permit kan induan rosa kusunod kong paligan me telmangi pilihan sa wote ma kita bil kamanata kusunod ai paluot me bana bali wengak push Irail magenuya assessment o kita permit kan tama ka pagkapuanta permit and kap issue. Reisitaban magtaybang kamanala kamadawat Irail gan mesansanan kusunod reisitaban kisang pugon
Port kan and public land, port and EPA, o port kan, rail buko manaman no kusunod tiyang rail. Rail bang ya clearing house, when so se pali chorus, pali government o private. Ni abultan otonggan eban ya winan public or private. Aymat kalangan Speaker. Kailangan Senator Perez, Mieter Masanabro, Kamu Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga ruwa sa balbang kupuro mo yun, pang kupurakan koros. Yan kabang gaya nga chairman mo, kupupura mo, masan din ko sa network. Kamay lalam na, inangan ko sa network mo. Insansal maranwat, irailkan masansan ko sa network. Mangumangan kambakan Samarail taray tungal puka machoto tanwat miyat task force marabel ikitiyan kasi ito kung meeting bagi aray ka taro kita ito sangasong kawata paliyong bangka mawi alaw kamatangala ito kapunana bangka pantyal irail kabinet kan raminan ng kadurop kalap silak dan nan session kan oversight makin wiyaw yang ral pergi ananin kamalan sabisin government raba pali nintuan kebukakan maratungalan ki niara wiya kabinet ri tatag mawat teban suka apol nintuan inang mamami mentaki may Mr. Speaker tatawag dan patpatodan nan komite orai kadlang nan korong-korong buiki kay dabang kadiang nan watawat kayo sa dopuita anka kan semua miyang komite anu tanewang Israel kami sansanan ko sa nerod maraban ka kuya pukawat mona tay bang kadiang nan watawat kayo cungal pagpag man may message dikaro tatawag dan ko berbulang komite Janjala mo kaway Chairman Carl. Sansal magtay kat nan masanaban kamutan ko sinat pagpuni sa tuwa laban yari sa kuno kawait mamiyan ito yan aleti kailan kabrolang kamiti ora na pali iyarail pan karong o kabroton kamiti ikawait may aleti iyete masanaban kamutan ko sinat pagpuni sa tuwa laban yari sa kuno Masyod dan po na siya kamagit kami, Senator Carl. Ito nga lawa sa balbang kupuro mo yun, pang kupurakan koros. Ikamelalam na kupuran nan lamang niya. Kakawit kupura dahil kak riting demasan. Pero po agad nuwa o karakara kay kamakit mo luwa dahil kak riting demasan. O kaprala tatawag kami. Dan jalan mo kamagit mamiya. Paros mautung kamaguto masani ay o masani so kamagut paita tayo tungtier masani ben kamutang ko sunnet pagpuni sa tuwa ulit benyari ay sa puno main motion talent kaprolan sa pulmatay kamitian chayan ko paros mautung kamaguto masani ay o masani so kamagut paita ro kamutang ko sunnet pagpuni sa tuwa ulit benyari ay sa puno Kupurpulang ay sabul matay committee and chayan ko. Masular kamutang ko sunod pan Bill Calendar ay pan po na sa floor leader. Kailangan speaker ay tungalwaw tutuwa sa bang perangkat tuwat speaker min sakara kuburmaw niya sa ilang kakrop sa pangmatay kalantar katiyan po na itong nambay sa kusuyo ay sa unrato. Retoro. Karayaman. Saan siya lang mga kawitan floor leader sa lang katiyan po nambay sa kusuyo ay retoro. Pag iyam utupan kamagutok tayo katiyan po nambay sa kusuyo. Kamu Chairman at Ward. Alangan ng promyo ang speaker kung kupuraya keciknya muy mau naik pampaco ay cuma sekarang kayak ni wow kapung yang gak cepat sa pun mesansal ay cuma wow bang promyo ang speaker ongki ano bu vice speaker ano bu floor leader ano bu senators kano sa mga staff
Honorable Speaker, kung kubre ko ki sang kupurma maniye sang rancher manin health kacuan pakitar yang kakan withdraw resolution TLR epukisi sa klimao labindal ri sa kuno o ipagkaryaman. Councilor mo makamagot yung miya talan utro LR number isisa klimao labinial sa kuno. Epukisi sa klimao. Bukisi sa klimao. Wagi miya utupan kamaguto karos mo utong kamaguto masani yay. Uwa masani cho kamagut paitar ben kita talan komalma sinancho kis po. May oiral kan mesurat ngalen go resolution watan kakanale. Ay kamat.
Tay sa pale rong na sa matay wiya kupur o chansal me muna tay kamalti kamagat yung mayor tay withdrawer kamutan resolution of kisi sa klimaw lebenyar sa kuno o iban po na sa chairman and health. Kalanan kami speaker. Moni bam patro akam kupure. Puyen kagan pateng sapul mamui. Maasanen kay punyo wow me patro yor nilang. Protong nan wasan wi lamela me tungal sakaran wow laban kupramui. Maing speaker. Wow ki vice speaker floor leader. Wow ki honorable senators chorus. Wow ki railkan me pateng ki trailan wi lamalam nan calorie wi railkan me PPN men kapesyakan nan kalal o likin kalal en pe saraw yan Pohnpei. My Mr. Speaker, ongnin iramek trail katkati ni wow men patrawan pateng chairman and committee and kaitan payan way where mangi me health is wealth o men patrawan we ata kamagit Thailand place resolution one and resolution calendar o anson maasan pa ibang patrawan sa kapuramail kita Thailand kapatrawan ng takatskiyang kapsawal mamail committee and rosan mau pa and we are a rup kanay o report long nan wasan imet ni arla by Mr. Speaker pagkakariyaman Chansal mo kamagit tapagpag sa internet muna tayo pang place resolution of kisi sa klimaw lebenyar sa kuno ay men patrawan trailan sa paltala ban resolution calendar asur tayo kat pan rotoro tayo sa paltala ban resolution calendar yan ng sa klimaw o kamagito pagpag trailan place resolution of kisi sa klimaw lebenyar sa kuno ban sa matay resolution calendar rano pagi mi utupan kamagito koros mo utun kamagito masani uang masani so kamagit paitar o iban patrawan Thailand place resolution of kisi sa klimaw lebenyar sa kuno ban sa matay resolution calendar tayo kat pan resolution calendar ang sawat Lord Leader. Kailangan speaker ay tinggal wow sa balin patpatuta bang promal speaker man sakara kuburmaon niya kailangan katsiyang umasa ni legislative resolution number of kisi sa klimaw lebenyar sa kuno. Chansya na mau kamagut me miye pag kamaguto miye karyaman kan kamaguto pag miye karyaman kan kamaguto ay ban po na siya chief clerk and watakata title and resolution. Legislature resolution number of Kisi sa Klimaw line Resak 10, a proposal for a resolution to strongly urge the Governor of the State of Pohnpei to prioritize and expedite the implementation of Chapter 5A of Title 17 of the Code, SL number 11L-04-14, which establishes the Pohnpei Hospital Diagnosis Center for adoption. Talan ka katiyanan masinabe at ang po na sa floor leader ang kamagut kan talan katiyanan masinabe. Kailangan speaker ay tinggal wow ang tutuwa speaker man sakara kuburmaon kailangan katsiyang umasa ni resolution number of kisi sa klimaw lebenyar sa kuno. Chansya mo kamagut me miye pag miye utupan karos mo utun kamaguto masani uang masani so pag kamagut paita tayo bang katiyanan masinabe. Magkupuro yung po na si mga chairman net Russell Mao, o masinabe. Kami chairman net. kalanan kami speaker kay tungal sakaran wow sa palpan kupramui floor leader kuburmak vice speaker floor leader honorable senators and chorus o iban patrawan bata sa palmang committee and Russian Mao o songan men o lepe kamutan resolution ipugi siya lima lebenyar resya wano niaralap eupali and kawata diagnostic center puyag yanana ben
anan pemie sang ni apalensien magtrail sa pulman kita sosopai trail sa pulman kita te mau eri ansho ma ban wita paliu ban wiyata o ansho magtrail kaker kapresang paluwo kita kagan wiya sapi so ansho wat anan. Mr. Speaker, ये टोल औलपे कमुतान resolution wat o even bil pata sapal committee resolution ma o sagara kuburkan and kapantala adoption and resolution wat where sapal committee resolution ma wan bil ewang palikan mataniang nasansal nan resolution wat apne melel question net me kamanaman lar ansho ki samalar imet ni arala mai Mr. Speaker Kalangan Senator Net, Leader Masanaban Resolution, kamu floor leader. Kalangan speaker ay tungal wow sa palang patpatuto bang promal speaker man patron kawaitin chairman yung tuwang kawaito ang kapantalay man patungang yata kamagit kailang kapantela o kapralang kamti ito karyaman Pagtungkol jalan kapantela elarap kisi sa klimao lebniari sa kuno o nane uyak portoro moron ranwat karos mo utung kamagito masani o masani so kamagit paitar elarap kisi sa klimao lebniari sa kuno kapantela Speaker, kamu chairman Jane go Senator Perez kalangan so ni padawan kamagito and kapantala kapurpur lang kamiti purangka report kaida kapurputo muran ramut aban report yang aku report saya kembali rotami ale
Kaysa paler o sansaler magtala palyala resolution of kisi sa klimaw na panyari sa kwano tayo pan resolution calendar. Masala resolution calendar ay pan. Ulis may Mr. Speaker. Kamu Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker bagi bantungalan kaya semua o itungal wa sa palban kupura mo yo bang kupurakan koros. May Mr. Speaker nuwaw kalagarak men utut pon kaway din sa matay rule nintuan kaway mamagan miya sang ay tungal Chairman Mao Chairman Perez o withdraw kamudan pagpag resolution of kisi sa kasula manyari sa kuno. Chancellor Mao magkamagit yung niya tayo withdraw kamutan resolution of kisi sa kisula panyari sa kwano karos mautong kamagito masaniyay Uang masa nicho, pagi kamagit tayo paita, repan pona sa floor leader on placement. Kami place. Kung kailangan speaker ay tumayo sa barin, tutuwa ang speaker may sa kanak purmaw niya. Kailangan kakan place legislator resolution ng tawag kisi sa kisu. Nabilang rin sa kuno lang sa pagmatay kalantang ranman. Kariyaman. Chancellor Mao kamagit pagi kamagit tayo miya utupe. Ivan Patron, Thailand place, kamutan resolution of kisi sa kisu, labinyari sa kuno, pansabal matay resolution calendar. Makaros place here, repan pona sa chief clerk. Legislature Resolution Number Abukisi sa Kisu Line Reza Kwano, a proposal for resolution further amending LR number 111-25 to provide for the legislative acceptance and approval of additional grants for the state of Pohnpei for adoption. Chancellor Mao, tuan chief ay watakata title, chalang katiyan ang masin by ban pona sa Chairman Carr. Kailangan may Mr. Speaker, itong alawa sa bal, bangko po mo yung bangko purakan koros. Wow, karakarak, kamakit malwa tayo lang kakuya kupulukis, kamutan pagpag the resolution o pagkisi jak sula mangyari sa kuno. Paros mo itong kamagito masaniyay, masanicho, pagi kamagito po itak tayo bang katiyan ang masin ba, o ipan pona sa introducer, Chairman Carr. Kailangan may Mr. Speaker, itong alawa sa bal, bangko pura mo yung bangko purakan koros. Imen kabangkiyang itong floor leader mga buwagi, tatagwa dia kak place ng kalanter and sa matay session in mesang ranwat. Bitman kabangkiyang kupurmawan malwat, pagi kamanamantaan, kawid na miyasang itong floor leader mga. Niyakalap may Mr. Speaker, tatagwad payan ruwasan kasaned yung unikan koros na baan pato to sang maslikin government and when Pohnpei baan pato sang avesem the way namar ka the way laut chikan au dana baan pato to legislator ango kamanatan nintuan uya pentatakot when kaktatak tama pato ng resolution wood grant makin pato to oyang suwasa tatakin kamban basan mo melel puina ni right tatakan may kin we sabi semua wan tokin silasin pan kaway din sa matay kambang rosan mo imen pagkupan kupurakan may Mr. Speaker kupurmawan niya boy kinintuan tatakot lelato kaway diyo niya me pagi panapali boy nang right on tatangan no expand to anan payday magtelap check sang lale right on tatangan magin apple ban monuwat sa diyang payday tatakot lelato kulak tayo mo rin sa wasanayo. Ari, ibigman kabanggiyan sa pamatay ito ang datangkan. Pagkira rin nandiyan kawan na bata. Tukso ang datakot po ang kak. Aledi kamanamanin. Maluwad nang sa matay session ng mensang rangwat. Kamanamandan resolution wat. Pangan sa patatar mo nuwat po ang kakapali. Payday masay kapali ang right on datakot sa balbukat. Ano yara lang may Mr. Speaker? Kailangan po ito ng alam yan sa mga. Kailangan ng from your Honorable Speaker, kakache play ka sa palay ito nga sa karanwa. Honorable Speaker, min batuan na motion po isang kaway, sansal, o tete, o ananaban resolution watch. Honorable Speaker, men patuan na motion siya lang kagan rutin kumasin ko supplementary. Agreement.
Chancellor mo kamagutan Chairman at Ward Koros mo utung kamaguto masani uang masani show kamagut poita tayo utung tiar masani be Koros mo utung LR of krisi sa kisu lebnyari sa kuno kawatan din lima palimaun Chancellor ang way masabul matay lusus matok LR of krisi sa kisu lebnyari sa kuno usus riyasa keu o Koros utungata resolution what soto mauwang Yaitu resolution ban resolution calendar masulara ban pona sa floor liter lator Anak-anak pun speaker itu kalau sabah untuk tubuh bang promo speaker yang sekarang kupurma mutai langkah kerap sabal mutai kalantar ketian pun item number isak isu yang saya ngerotoro. Kariyaman. Nangala itu mau jalan ketian ban nampe isak isu terotoro o ban pona sa senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bang kurangan Koros. Ito nga sa karan kapong bagi kakpatuan ito nga luwa choror. Ika may manuyagi ito nga luwa choror, may Speaker. Tapi tatal, onon in al magmagitranwat kang ni kamanamandan, mo ni maluwat kamananlara, gusto waray lar. Ang kakonetal, mela lalap kapil Pohnpei. Tatakot chaptaro essential meso to mo apultan patakan patotala madalani usang pulusin tao sa kudla patotala essential meso to yaw mo so double kanini patakan auto tapo so tuwa tamak tay kasik Porque ya monitor you, tataku tamang ya project you. Akai tenia sa PTA ban karang pebang project amamilu ay marabano na kiyal. Ari, porque may Mr. Speaker, may nuwa kararak. Porque tataku dan kakasign ng tungal chairman mo, medal committee mo on PWPC, nga gawin PTA. Oro ba to, tama, tatawad patugon sangan momot o yata mandel talangwin matini patiamut man Mr. Speaker rental check culvert kay nabilolar eu pato manwenu palio atoroy nabil pato wandia tepang kay banyang tawase jangan-jangan stosa kanap ikamera lama sangan tatawad mapan uyaw yang tak uyaw iki tepangkan yang kak tetap rana utariyaw autan tetap kan uyata albukat yang kak mungkin aye cungal kira corong dan main Mr. Speaker kalangan bagi cungal yang semua imen bagi karyaman yang cungal kamu itu tetap dan assign yang kamu di PWPC. Chancellor mo kamagut mamia Senator Carr bagi amia ututo Koros mo utung kamaguto masani uang masani show kamagut poita ia masani ben ira Chancellor mamia Senator Carr masani ben irawo kamu Senator Louis Kalangan ng speaker mensiyan dia tunggal sa kartaan kay Bonnie wow ang gubran sa machay ko chanilab nagida tunggal sa karatan wow until puli sabon mo daw tunggal machay ang nang nuwawa kabrito nan malwa chay tunggal sa karatan wow bang gubran mo may speaker floor leader o honorable members ko on giral kan na kacheng chanan kalario ben Pohnpei Koros na bete yan ben kapesel ikatungki o inanan uchung ang matama sangren honorable chairman Carl ong kami tinuran check irawo news to sa kay utani nanan municipalela chowchon nagangkin changachang
ana ka isu tu pacuan ma meet requirement dan kencang-kencang bele tapil kentak kawela ala sungot maray pilken yang penalize porque di kamelele me warachay na tam truck ka one load akak meet pengkak check chigi on store sa mas pelela requirement kencang-kencang kalangan may speaker. Kailangan Senator Lewitt, ikabunggi ira masansala jangka mo yap kamelele may ira kasambalwan talanana trust niyo mom sansal makamagitwo patrek panalakan na PTA sa ikan sapato kita ang kakanapalita abkom ka kilo motion na nirotoro ira kasambal yung floor leader. Kailangan speaker cual wow sa balin tutuwa tabang promi yok prong katuat speaker man patrong ay cual chairman mo chairman in finance woman kapeng ki ira ko sombal mesansal ranwot angkak sansal na ruyalip walinin sa mayo na opal tao po angkak apali galan Pohnpei kapel Pohnpei main road napitagi Pohnpei ari na yung tingin tatok misansal anane utang kamti yung tok pues pali-palian kan pali kapin Pohnpei pil solar pa de pokin lar lebih porer na halaga kon ari riyalip walinin sama labala muni utana bana paliata ananan al maptak tagi Pohnpei ayunat speaker mo na ibang kayarla kung kupura speaker yan kak nilil kapasa yang kupramail mga nakap kasambal niway man yung compared road na nung sawi siya yung pagi sa ilang kap katkiyang na mga nakap manuil kalangan pala Kailangan floor leader pwede kaway to point of privilege masansalir medyo masanaban kamagit masansala Senator Carl kamu Senator Net Kalanin kami speaker, wow sapal. Kira magdal kat-katri masansal o tete. Ni wow men patroan pata sa trail koroso patroan yata kami kita lihat itu de masan pa sa puniman kita. Tapi karya men. Sansala mo kamagit mamie trail return masanan kamagit masansalir koros mo utung kamagito masani o masani show kamagit poita koros mo utung kamagit mamie na sayna sa matay committee PWTC masani o masani show kamagit poita o pwede yan karwaruat so kasambaluat sa kameleleme committee na ito report dan uyok purtoro yete retoro kamu Senator Simram kami speaker mengenai pampato itu masyarakat teleponia wow untuk pasien sabri ini atau percaya ini apa itu nan maluat on the speaker by on the floor on the other recommendation call kan dapat pasien seperti speaker menu yata motion yo Committee on Finance ang kakpapato mo niyo makamanaman layo ang simin sakar wala then makamanaman layo ang simin sakar ang pati Karya men. Sansala mo kamagit mamie koros mo utung kamagito masani uang masani show baru kamagit poita dia masanan be Chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasapal bangko po kami yung bangko program polos ng kabungdiyan kamagabayan ng verse maram kawit na miyang monuwat ko kamalala may bata nintuan at tungal kasapon mamasan television in Sokres esansan nakamanawantaan monuwo tataw kineba na yung budgeting product ko 20,000 win Sokres kamanata 10,000 no legislature kamanata 10,000 esansan tataw na uyaro patosang ng 10,000 Sokres municipal government kamanata
Jadi tangan website report you sang sa matay labis ng PNI o kantaan mo ni kaway legislature wan mo ni legislature kamanataw yang uyak senta taw ari kapun gud kaway to o sama kamjing mo ni ban kadiyang nantataw ko apaliyo to pan kurwakan na session what kailangan may Mr. Speaker. Chancellor Mao, Kawaitan Chairman, Major Masinaban, Kamagut Mamiye. Kasilar Masinaban Trial Katrian and Shoes, Koros Mountain, Kamaguto, Masaniye, Uang Masaniso, Kamagut Poita, Trial Tier, Rosabulman Guitar, Pagbak Sang, Senator Simram, or Chairman and Finance Pan Chawas, the committee. Here to Retoro, Senator Liganet. Speaker, kalangan kami. Sampai kita juga langsung nanu retoro luat. Dengan kak kapjalong report kasampaliya may kamelele na nani sansan ng session and runway. Melel William kami speaker kumpubure niya mi okay persentuhan. William kami o titan irailkan orang po senator kan me patang kami ang sayam uyawi ang wen kribas. Ari nintuan ana patail Mr. Speaker teologia me bang uyawi patuan legislature patuan uya. And mere report ang kaksan kalong way Menen legislature o Pohnpei and Pohnpei imen patuan uya pagkubure imen tiangki menen ngon mekares sa ito ng saratan wa menen pagkubure ni vice floor ano po senators ko ang agirahid ka may patuan kita bilang si Oto Wangki harus may patuan kita ng supplementary kasantian ranwat session o ranwat imen kayo imen and sansal me report imen sansal me kaya me kedla de patola kedepas uyawi ni imen sampungen soon 2026 ari kaya imen sansal me niya report dia sansal written report me bangkak via public records pan kak available mo rin ranwat ni bangkano batao available long public. Ang siyamaw, Mr. Speaker, inagpiyang giyo melen pata gitan nagtatayang kami ang say ng patuan sansan. Iyak atong ang kapil ang kupromite kay Moymoy ang kag hindi na ito ang kita tatayang kami ang kasantiyan na meeting labyo na uyawinan Wayne Island of Christmas Wayne Kiribas kita may patayang kami magupure yung the Honorable Chairman and Rosan Mao, the Honorable Sultan Janet Floor Leader the Honorable Alfredson Latore Vice Chairman and Committee on Environment, Climate Relations, the Honorable Benjamin Lituig, the Honorable Dionisio Simon Ongain, Ululian Mele Legislature with Pohnpei and Unan Kusanet ng Pacific West. Patayang kids, sabi matay na Senior Advisor, Legal Advisor Tom Beckman, Chief and Legal Counsel Carlena Edgar, o Acting Anjo, Acting Chief Clerk, DOC Edwards. Mr. Speaker, Ben Kaksansal, imeneng Kaksansalan si Mau. Irekan mo po itanan
may di kasama kasampano. Irekan may paitan na meeting riya may uyawi. Board of Directors meeting, 66 Board of Directors meeting, o 43rd General Assembly. Imensay rirekan may paitan na meeting riyaw. Roll up, Mr. Speaker, ko bukuya. Tayo may paitan may sansan dan ya Board of Directors meeting epitata amendment kay on budget and current budget and operation and APIN. Na meeting o ko kaneti i-recap kay nelen funding and task force itata nuclear fallout o pitata funding ng feasibility study on melon fuel dan kag dia isu laut pagtay melon dan Pacific. Ari i-rekasampan niya na ni Sansan ang poitan 2000 Board of Directors meeting. Dan board and 43rd General Assembly main Mr. Speaker o burakan kasampan yan kakstair kaprela ko promail ang resolution kay ng kamanatanan session June resolution uno may kamanalan na session ng June may delegation ng Pohnpei giyang iray ko dan meeting o kapitulong kapatayong resolution kay may introduce ang iray jurisdiction taken. Taros resolution isak isu may sabi sa pangala. Resolution 1 may manasan sa lang sibat legislature with kamanana o via isang program iray ko may pateng meeting mo imanasan poy tamaw. Taros resolution buko megitay kamanana poita. General Assembly kamanata sabalimatay kosanti de bang resolution kan megitay kamanata. Ini men tagi ang sewat Mr. Speaker. Kom kumure tegi imen kasampalagi imen tegi sa legislature policy poitakan may yapkan patawan uya. Uya labanan nabolot ang rin ng ulian kay legislature. Kalangan kami ang Speaker. Irayo may din kapatayan kung kupura. Keren yang ay bahan. Irayo may pilpoitan ng General Assembly reorganization reorganization and organization of Viawi o tami poita when kirbas may bahan President William dengan Vice President Wayne Marshall dengan Secretary so Wayne Palau Wayne Marshall dengan President last Mr. Speaker but not the least imensansan में Supreme General Assembly yang relate में sansan में tegi kubromi supermao dengan patel uya kubro Pohnpei State and host meeting lap Riau 44th General Assembly or 67 Board of Directors meeting. Yung rail o Pohnpei offer and meeting on we sabi Pohnpei may panos. May nilabukat may kami nila may kunang sansan kupure kumpil may itong i-ride ka may mempered tayo at tilyang patyan kami ipatuan ka.
Sumot-umot, kalangan Mr. Speaker. Kalangan, Honorable Senator Licanet, to API Director, for the oral report, masansala siyang Dia iron kaparabat siyang hiralkan bayang patrang sa API tuan Senator Licanet sakar kita mamiran kaparabat Masyo ay banto na si Chairman and JN ko, Senator Perez. Madam Speaker, motion and settlement to the oral report. Damiya, trial and settlement kita, oral report. Women Patrol, ituan kawit damiya, trial pahan settlement kita, report yung mo rin kanot. Kaya, trial, wait term, kawit mo, ang kakan, trial kakanapalihan, sumukta panapali, itong report. Kalangan, Chairman. Kamu Chairman Perez. Madam Speaker, dan motor ang wala gobi. Wala ka taman kiniya miya isay na patrang tagot. Ito ang wow kung kupura. Men Baron William D. Committee in Parliament, Senator Edward, Senator Edgar, Senator Lapen, o Senator Perez na patrang PUC o Patola Kuam pengantain sa patay liyaw ka na nagdahil tabiatan ng patay yung water patuloy. Speaker, kapundi sa iwat timely patrang sa bulungisan patola pagkatla ABIL kung kompateng kayo meeting na uyawi o niyawalap Gina Committee Ose trying to start small, build on what we have now, then expand later. Dari miya report meeting ta o the Chancellor man exchange email gan pali yung magtagdaan ewan o tabi na tawag Raymond Paroto asurin reset to awan sambungat lakap pali aymat niyaralap Speaker kalangan kuramay Kalangan Chairman NJN Go, Senator Perez, le yang siya'y na patrola to Katlakwam for the water bottling processing plant, mag-try sungasungan kawata, the PUC sungasungan kawata. Kalangan mo mo ay lo, sungan mo, kami alam may written report pa, may bankat kilo, o niya siya mag-report kan bankat lang, ay paano mo itang, masin na lalan kakanuyawi, o kami ay kayo na mga senator kanan kalalapagtat. motion ni Supplement kita oral report. Kaya sila mga kumagot niya yan, o ibantil. Sangon mo, dahil ba, pa na ito, kumagot na niya yan, pantil na pali. Kuya banda tao ko ni, written report, at ang patolo. Kuya ito yung retro kami, Senator Irons. Kailangan ko Speaker kung kumula muna ibang patro ay tungal kibunuwaw ang patro nga kibunuwaw kan nila po yan. Melinan mo ay tungal wangin kumi Vice Speaker floor leader kan pagkabay Honorable Senators kan John Tewe Prinsep makacinti PN kay Mitchell Kapon Rangot Obi Red Staff kan Speaker iman patro niya tayo kumapit Melil Sansal Nindi matay Kuros, masakis. Iya wasayin makasempal. Kaya sabiskan. Meyakin patuan apa-apa liya ki tiwat. Ng patuan yata kamagot pati. Sabi naman kami ki PWTC. And sa waskot ma nasul ko na yung apalta. Melil halkis mo patotala nanpil. Winet buat kecil-kecil bersama kim apa-apa di hydro plant yang lagi dam and PUC dan tadi kami kita PUC yang kap saya kata dia pekan pengkap mereka apa dia tak aluat
eilinen olla puhun osan saimme Pohnpei government kita tunggu yang potret ran koros membantu toki kami kak look into dia pekan pengkak mele la paliata alwat kalangan speaker ayi cuai kira soror met tapi karyaman kailangan sansal na kamaguti mo koros mo utong kamaguto masa ni ay uang masa ni show kamagut po itamya masa ni po kamagut po sa nataway range po yung masa na ay payak lang ay kalabak ismo uyak tingin tisya na ay pagkay koros patrawan na ulo resigner kawit na niya pitata rob Siongan kamau yala tu yata costes tidak. Itu pun. Saya dia masih nampak kamu senator. Speaker, kita tunggu sin pulayum iwan katete ma pungirong. Ellen Waynet, Ellen Waytokon nan Waynet. Ellen Waytokon. Ini patuan yang tapi matrai pasayo mungkin apa-apa ini Ellen Pohnpei tapi pin opinion kalangan speaker kalangan sansal na Ellen Pohnpei itu wanolo kasalita try ketepan masa nebe chairman ng PWTC dia masa nebe sansal masa yang wanot pakai kamu dia kamu tahu kalangan speaker monitola mensihat tadi time patin sebelum wow tulian kidir mengutuk rutona molwat mon gumomi ice close yang honorable members kan mungkin rail kan atin rail nanggalan nela libiliang angki paytak ong isna kokon PNI met wagi portion kan din sangalar ikol PNI ranto yung almet nan lor gogi pod alam way pokon ong patching according to PNI suto wawayo gingoyang rin accordingly ong patching puta na pero bangin patching inspector bangin tawila magpatta kwemla atau totok kantola ito mga yawi accordingly on procedure in totokin pay hari ilpato yung alamet ang service nanpin sa kaviray kawiyata estimate yung sang iso net deltala ito plan project within a million plus ano neta wasa maginola ong nanpin sang nilatak magin alme turay wawoki irons kalelbak alio alme mimo na ito planto kawento piluwalong epan main alam mo ito po o kawiyak kapar talel Rawat pintoyan PNI kabiliyata estimate igninan kayo. PNI engineer ko according to file mirror lairan look into it o isadaleta assignment work o sumpulang rot niya status in project ko alangan Naman Chairman Senator Edwin Legisalture, Speaker itong wall from one kami price floor ano po member kan may ang pattern file minsan magahanap Mr. Speaker kabingi floor motion na niya it just so happen po yung patrolong lang nandilayo po yung tuwang ramas kay mo melel wasayo me Senator Irons
masaniyo utan ola yet min patrowan ku wasau imin patrowan me wasau angkai kita uya tayo apalapagag ko to kawel remoyin tama kasambalot tama ko tayo manguyayang wasa me pilo ko to karatay o kin mo kawala peiknan mani wasau bagi magatay ba na tata pilo wasau pagkatay lang kamawila ayaw lapaka lautan pilpang ko to kawel moyin niyanzo me kamitipan pilewang kalikan me ban kak entre wasau aran yang aki was assessment ong tame taika kuyayang nan wet me pilo kininen kito to bus atong ton sapo pil elayang pilikin kawala ore mo ipatuan tata met pagi imen Thailand uya tapi ipilmen Thailand uya ta ni mo miu me malapagakan bang kota investment yo Thailand kiti ke ban apeta itu chang wasau ke bil kurlang square one bil pekta yang mo yari ipatuan tata met kuen ka kuya kisian sabu mu committee en kawai tre rendil trek nan wasakis me pilokin kertayo bautana sansal ko ito wasa me pilokin kerta to tatong pon sabu ito wasa ma lopilkin utau samare I tatuan data met buen uyate ikisen kawai kalangan speaker Kalangan senador Pohnpei masih lebih rawo patrowan kesempali di rawo pergi tribal patrowan padi you office you mbak ini patrowan itu patrowan ismak dengan office wo kamu floor leader Kalangan speaker itu yang sebal empat patrowan bang perangkat kesempali speaker men patrol ulah kesempalakan korus masa mengkawitkan korus mengisansa bil program yang gila communication sudah lelong option speaker mabanitan semua pangnya acting rawat pilih kapal jo ay bil patrol kawitkan korus kan ini lah dia pantutok songkan dikamti aban sabelman kita rabang progita namal buat main sedik pantutok baldan wasa kesompal misalnya sang senator range ay men karabo kutingti nasan to komnya sang kamtian kalau rapato ananakan korota imut speaker dan sana mau kawai kami yang tribal itu masih be korus mau tung kamu gitu masih ni masih ni show kamu gitu peita dari tungkier masih be korus mau tung kamu gitu namanya masih ni masih ni show kamu gitu peita kawai namanya nasa ini yang saya macam kami di PWTC privilege main Mrs. kamu senador Kor rangan bagi panturan cungalan kaya so mga hukom ko po ay cungal last met ay cungal wasabal bang kumuramuyo bang kuran ipaduan menyeto ang tatawag kasampal kay mayang patyang kainan kalari kamalalan aray cungal nagtalap sa kamanala intuman kamanamantaan resolution of isisak sula binari sa kuno tabaan padpatro niarai sa patuan na kaya sangat sama tayo puko ang apolban muna bang uya pisen aray tungal pay masaya kapag yung aray pagkaman na Mrs. Speaker o pagi ang sumama kaya sabon man ko pa na ay manuwa ko lalarak sa karamar o kailan po na sa kanila daw lapulapan kalangan senador Kor di Presiden Israel kami patrol Israel untuk resolution yung magkakamanatar naman siya ta paliala Israel ko untuk privilege speaker patrol Israel ni siya rangot kamu floor leader kalangan ko promise speaker kita meron lang uraturo nagmatar pagi ansel o makutso kasuktogan na pinsan sala iman sakara po permaon niya
Tayo langgak kay raya sa pagmatay yung berkasambal na ito prong sa tali saksip lakap. Pagkaryaman. Chanchala mau kamagit mamiye. Muli banto na siya kamagit niya pakay sang chairman kan. Chairman, then ko. Speaker, doon ay baruan mo yung bururanot yung dahil kasla pursuit ngayon amarin sa yung buruat meditaw sinala ko pura mo po sangkat siya gilang o reportan magatlakaw. Pakay sang chairman Perez, kamadiin chairman ko pan katpene. Muruncong dia kupur, sabi matay dia kupur. Dan ranut. Kamu Senator Ned. Kailangan speaker, wow sabal. Ong sa pula magkamitian Rosun Mau o Bill Israel Senator kan memen yang kuya lamalang muet at mepan pita kamatan resolution nambe pugi siyak lemah lepen ya risak 1 o'clock ya walap marin sawasan lakap conference room number lakap. Pakay sang chairman and health, sabi mamay medium clock, lakap. O kangang uyang vice chairman o honorable member kaniyang patiyan. Kamu chairman Carl. Kailangan may Mrs. Speaker ang committee mo niyo kupurakan koros to spend kalong-kalong in revenue share sang mo ni magpita ni kadirag ta natin tinraya kadirag sa silu pantos lalakap pulak tuwa o imendo ko kupurakan koros po kalong-kalong lakap panyang aki government din wenu net kolonet town o tagan ligikan koros pangwa tataw kayo kailangan may Mrs. Speaker. Kailangan Chairman Carl, saan sila mo pakay sang Chairman Carl, sabi mamay medium clock tuwaw lakap. O kangang uyang member kan korusin kak matri ang pagyan pitatal revenue sharing. Kailangan. Dito pakay sang Chairman Tugan, kamu Chairman Simina. Hindi sa balay bungal isang tanwa umin tuyang kalubod pa kayo layo kung members kan karus kung kami din education clock wala tilialam tugan ko tiyang kapali budget 2027 mo na gay bane yung department yung kusuntin budget nan 2027 members karus yun nanane yang kaweta ni karakara kailangan Saan sila mo pakay sang Chairman and Kamarain. Kailangan kamu Senator Carl. Mrs. Speaker ay tungal wow menaleta kawit kamitiin kamarayan tahan apali pacet Tugi kami lagi nagkakawin kamitiin mo kailangan Chairman Simina. kailangan ng tiro masyang loop abundant budget recommendation sang committee turekan le uya irang karam pun tatawakan department ako juga jala rampu yang itu ang kakawin director uray kan magunabali budgetin kanyang kamarain to irekan le uya challenges nan fiscal year 24, 25, 26 insyaallah paratan dan 27 itu ini ini bang irekan nagangkat uya adolkan kusuntin budget ang kanyang kamarain no kami bilang kakawin kita no siyang kakawin director Saan sila mo kawit na niya o pagpakuyawiyang sa bulumatay kamitian education and area sa bulumatay kamitian mo niya. kailangan mo Mr. Speaker Tugi chairman in kamitiin kamarayan na yang kewe kamitiin mo anu ya tataw kayo kaya kita uya bentatawag yun kamitiin ka pa ang pilapaliyar pati tinewe tali marapukwag magkaiman kadiyan ang tatawa na kinamang uyang dari mabuk ko pagamain mesan karang-karang mo mabagil bang kawe tatawag kami din mo kailangan may Mrs. Speaker Kailangan Chairman ay kami rin na kuya bang tatawa ko ba ang kawit kamitian mo niya ay o may nagkatin kauna bata budget and sa bulumatay palikan Manil Kampan Kamarain. Yete pakay sang chairman kan
Masular pakai san chairman kan akamugut talent kemal di sana uyakbur o sa palpana lakap klakisap. Paros mautun kamaguto masani o masani so kamagut paitar o kalangan ng honorable senator kan paros sa malmatay uyakbur. Sayang ko, wala wasat.